다 되려 되는데 그 유머는 팀 10집에 그럼 들려 총회인데 Hoy, 패배 계획에서 el- 전부 en este 초 Cayumulam número 대행계 40, pensé que debería 대중계가 darle 대행계 원에 mi salud a 만한 신기에다 Gorshik 제도록바다 Gyaltsab Rinpoche, quien está presidiendo el Mulam, como también a todos los Rinpoches, tulkus, los maestros, los miembros de la Sangha, las monjas, los monjes, como también a todas las personas con fe de todas las direcciones que están aquí. Me gustaría 다다 ofrecerles a 마사토 todos 데려야지 순수에도 mi 그 gran 제지 bienvenida y 사상 saludos. 인도산에 안에 제지 Cuando 뒤서 estaba 탐보 pensando en el tema para las enseñanzas de este año durante el 총회 Kagyu 셰도이나 Mulam, 야부 용사를 삼산으로 지초소 교세 pensé que sería bueno 가르치고나 enseñar las charlas sobre 셰도이나 el Dharma de 탐보라 Dusun Khyentse. La razón es que, por un 베베 lado, 그 유망랑기 응원들 순수에다 답뒤네 반드시 este año, 제제 뒤좀 durante 캠프냐 las enseñanzas previas al Kagyu Mulam, 몽고르베 pudimos 순수에다 celebrar 바르게 뒤좀 캠프지 el 순수에다 aniversario 제제 del 832 다리 aniversario del 제가 Paranirvana de 답뒤네 Dusun Khyentse. 시간에는 다리 Y por esa razón 오감 pensé que 닝시 부제 debería de 반대 tomar 뒤좀 esta 캠프에게 oportunidad para 다지 자바이에데베 최시에토 임비네 야보도 삼바를 총송 enseñar 다다 algún Dharma que 가격거야 está relacionado con Dusun 람다 Khyentse 네 como 미마 parte del Munlam también durante el Munlam. 마부지 좀비 인두산에 나 디졸로지 흉체모도 Hay muchas personas 나나다디 케바치스 que de 칩체베게 diferentes personas que se reúnen y me gustaría 양안에 enseñar algo, un texto filosófico, algún tema 최 de investigación contemporánea. 시아디 Pero pensé que sería más beneficioso enseñar algo que ayudara a las mentes de los 다디지 principiantes. 캐주에 대해 시에도 있나요? Y 아무도 por esto 삼바로서 es más 야 총체는 beneficioso. 셰비나 다 Y 거기 pensé que 고난도야 sería bueno 소소에도 enseñarlo así, una enseñanza relacionada con Dusun Khyentse. 소송다 미세지 También desde otra perspectiva, 대학도 미망 los 탐보다 antepasados del Kagyu, 민내 del Karma Kagyu, 소소 enseñaban 탐바들이 dar más especialmente a la gente en 다디지 común, 다 다디다 de 고발이야 forma que son 거기 fáciles de 고난다 entender y beneficiosas para la mente. Por ejemplo, 소소인데 Gampopa 베이사 enseñó impartió muchas 소소인데 enseñanzas, hermosas 다디 거기 enseñanzas. 지시 방법 주바다 Eh, 다디 숨긴 거 골라서 베게 거기 별라만 고만나면 Igualmente hay enseñanzas en las 다디 obras 다디 completas de 지시 otros 지시 maestros como de 다 Deshe 숨봉 Pakdrupa, Kyoba Jikten y 군시 고발에 Sumgon y otros. 지단다 거부 Del mismo 되게 tiempo, 장제베 las 베베 obras completas de Dusun Khyentse no son largas, 숨봉다 대이네야 공기 숨봉은 알아야 no tienen tantos textos, pero dentro de sus obras completas 땅 아재 hay 초주의 algunas 제비나 charlas sobre el 거기 Dharma. 별라만 고만남 Y 직간도 al 탐보지 leerlas, 닝부 련바지당 순간 그런 podemos 탐보이네 ver claramente 다디지 que los maestros Kagyu de tiempo de antaño tenían la capacidad de em, extraer la esencia del pensamiento de los sutras y los tantras, y no importa lo que digan, todas las instrucciones concisas nacidas de la experiencia y la realización de alcanzar la culminación de la práctica estaban presentes. 제자당 아주 이게 지금 소수에 대해서 제비입니다. 안에 거기 별라마 Y al 고마 leer 아주 estas 간도 charlas 군시 de Dharma, de Dusun Khyentse, es muy claro 다 공바 que en 베베 esas 닝부 épocas, los 가림바 posteriores, los maestros Kagyu 옌바지다 tenían la 아까 capacidad 이제 de extraer la 송거디 esencia de los sutras y 쉐비네 los tantras. 주변에 Igualmente, sea lo que ellos 탁심이 dijeran, 인류산에 안에 todo lo que 명도를 decían, 첨부에게 명하샤라인데 버지 ya que habían 나는 신직 지라고 생각이나 샹드라 묘지 alcanzado la experiencia y la realización 묘요도 de la 버지 culminación de la práctica, 가져다 todas sus palabras tenían 세버듯이 bendiciones, 자동으로 삼아 a diferencia de 다 otras. 이내야 이제 Y esto es muy 뒤치수 그 evidente. 유별라마
남기 지 송쉐 바라 Sin 송쉐나 embargo, en 송쉐나 로송제 épocas 파지 posteriores, 냠송에 소르 차리 la costumbre de los maestros Kagyu de dar 아이살다 charlas 귀시스종 그 유라마나 소비 prácticamente se 금부리아 perdió por 제비나 completo. 송쉐사 아무튼 파지 구교된 지규 대선 매버지 Al escuchar o al 지금도 leer 근데 las 대기 지 텐데 obras 망조 completas de los 소야 maestros 지야 anteriores, no vemos 쉐 ningún tipo 뭐지 de 망조 charla 디 sobre el 센스 Dharma. 레베디 매버차네 지 경규 첨부시 Por 대비가 eso 삼지 pienso que 근데 인도 다리기 고감되던 듄세네 쉐지 esto es una 대리 gran 배 pérdida, 초주지 뭐지 porque no hay 쇼기 una 야고도 삼지 introducción a lo que es 다대야 el Dharma y por eso pensé que debería tomar esta oportunidad, 제주진 aprovechar 템베지 esta oportunidad 최냠소 para presentar 타로야 una charla sobre el 쉐주 Dharma del 참보야 maestro, el 진짜 señor del 고수도 Dharma, 송주 Dusun 쇼 Khyentse. 대시야나 삼차야소 Hay una charla 대마대야 de Dusun 송주 Khyentse 바로래야 titulada Seis cosas para 시트르와사 alcanzar 까마르 rápidamente 부지 la 샤사노 iluminación 허벨 뭐지 eh, 샤네사 eh, 강보디 찌르지 하지 y comienza así. 대가래서 "Mm, 딸 감들이야 Me 허벨 뭐지 수야도 태지 반대 postro 디순 ante el 캠바랑 precioso 보기 뭐지 Lama. 이제 드니르 Ahí donde dice 참에 el 켄세 바라 precioso Lama, 안에 반대 디순 캠바 probablemente se 샤 refiera al 뇽니 glorioso 안에 Dusun Khyentse, como 까불버기 todos 샤게다 saben, 유럽에서 el glorioso 까불 Dusun 수야된 Khyentse 게다 다는 신기 샤나 주변 집에 구독 fue 강보함 까마 비도진 como 당럽 el 샤게다 fundador de este 겔레야 linaje de 제게베 미디어지기 Karma Kagyu, también es el primer 삼변주 poseedor 반대 de la 강보바 corona 대단히 negra, el 허변 primer Karmapa. Y 곰베시 como dijo el 차오다 octavo Karmapa 지조리 Mikyo Dorje, 줌바 대제르바 el 짬마 hermana Kaya 세네지 de Buda 야가 Gampopa, el 차바 maestro 빠급 Gompa, 샤라와 que era 사나바다 insuperable de él, 다가베르 el señor de los 어싱라서 그 secretos, Jesun Ren 균팅갸서 Chungpa, Dechen 댄스지 Rolpa, 송바다 Changmo Sale, Gya, Chakpa, 최지 주순 Patsap, 템베기 Patsap, 원주 Sharawa, 링가블이야 Sanakpa, Galo, Bhairava, 아니 유장 como con los 탐수도 otros, los 깨라시 100 grandes siddhas a 생기 los que 허베 sigo, 뚜룽 a los que siguió, 갸바라와다 참이 perdón. 쉐기 쓴게 Cuando Dusun 거스는 Khyentse 마당로 era joven, 소송게 군디 fue al Tíbet central para 도저기 estudiar 세신 용수 송게 con maestros de filosofía, entre 데네 ellos Lobton 게르신인 Tulungpa, 첨부 Gyawa, 샤라와다 Chakpa Chökyi, Senge, 데네 Patsap 샤라와 Nyingma 시마르 Rak y 차와 otros, y 멘조버 estudió las 시오르기 enseñanzas del sutra 군디네 en su 빠담 totalidad. 기 Y 맹라리소 después 원주도 pasó 냠시나 6 años 데네 빠진 meditando en la 가로다 tradición Kadampa, 싸게베 주도 캄바 어신라 수업에 군디네 아니 oh, 라쇼기 con 왕바 el gran 부다도 sabio Sharawa 맹라라서 y 카셰네 Naljorpa 가베 Sherab Dorje. Luego 아니 recibió las 치수 iniciaciones, los 달라감보야 tantras 죄네 y las 아무 instrucciones esenciales de 제 las 군주신게 enseñanzas prácticas 제 de Palchen Galo, 군주신제 el Siddha 달래야 아니 Sakya 고급지 Asen y otros, 원주디 y los 드라마감 practicó. Y más tarde fue 리버디 a Telka Gampo y 싱마시베 conoció a Ye 다 초월로 Gomsul, 연딘 a 이제 quien 여비 vio como 마말래야 Tarab 다 Blanca. 연네 여비 Pensó, 지금 따지 si 묘냠네 el sobrino 아니 tiene tales 제 cualidades, 간부 버쿠 랑게베 ¿cómo debe ser 다메기 el guru? Y no hay 잘라라마도 necesidad 지기 de hablar entonces del guru, 규진도 돼 si es así, 그비디 si 산에 solamente el sobrino es así. Y pasó mucho 달라감보야 tiempo 제디 estudiando con 순캠바다 Gampopa y su sobrino, 바람바다 예스노마 Gampopa como su 신지갸와 maestro 시보리아 raíz, el 아니 guru raíz. En aquella 경제사게 época, Tusun 세르부지 Khenpa Barompa, 샤브레세 다 Yasi 진짜게 Ngongpo, Shimshi Gyalwa se hicieron muy 루드리아 conocidos 송임바 en Gampo 지당 por alcanzar el nivel de 반데 excelente de grandes 뒤순캠베기 meditadores. 제간보바당 리중바당 링가와당 Y esa 드금레바당 historia, y en particular 짬부지 el 깨베 señor 드르바당 Dusun 세모나 Khenpa 딘세베다 recibió 디수디 enseñanzas del señor 딩라서 Gampopa, Chumpa Linkawa 다딘데기 Drikung, 지수디네 Rekpa Cham, 맹월로 균섬 Lekchi 주게 Kyepa Drume, 아니 Se 담아 Namkat 사원데 Sam. 다 대더부지 퍼지 에 Estos son los grandes 7 discípulos del 제디 señor 순캠바 Gampopa 마다베기 y, 젠지 y 강보디 recibió las 마달래야 instrucciones 대더부지 completas de 군디 los 7 discípulos 누구도 directos 이제야 y 용대도 다나 신콩 nadie más que Dusun Khenpa 제디 순캠바 recibió 위장래 tantos 땡미템데 instrucciones 킹 completas, 강보 perdón, no de los discípulos directos de 지구야 Milarepa. 아니 로주타섬 퇴삼낭 Y 로주닝하즈로 두 번째 Dusun 전에 Khenpa fue 다 텔레비 al 남바도 Tíbet central 2 veces. La primera pasó 쇼만바즈가 en Tíbet 춘에 central, pasó una 텔레비 década 오물란 내라베 estudiando 소야게 y más de 12 퇴섬도기 años practicando, 가마제베 관에 냠시에 tal como se 가게베 escribe en 따디 su 뜻이 biografía. Con disciplina, 세버지 escucha y 가야게 되지 contemplación, se dedicó a la 다나 신기 제 meditación. 간부베게 안에 Así 반대 뒤순 es, 캠발이야 교랑 de este modo 루마캄비 alcanzó 간부 강르지 al nivel de 로데 escucha, 위장 탐자 contemplación y 타고야 meditación escrito en el 롱게마야지 Tesoro de la Vida. Arma Papa también le dijo, practica en 주바 Campo Gangra, tu beneficio para los seres se 융신다다 extenderá 라바도지 por todo Yu, 징이 덴또 Chang y 섬부터다 Kam.
En 주로 consecuencia, se dirigió 가문야도 a donde llegó a 가문의 남 practicar 이게 y 이게 llegó 시수 탐내야 공 탐을 해제네 se dirigió a Campo 가문의 Nanam para 가족이나 practicar y más tarde 가문이나 뭘 fundó 뻥부다 적당 a, 힘을 써봐 된저그 고마 a 왕부 차다제네 가문 Campo 덕이 대파 Nenang, 탐수 Karma 땡긴 Rilin, Donang Pung, 총내 Tekan 대로 Kim y 차비기 otros monasterios 다네 difundiendo las 신제 두숨 enseñanzas del 캠바라 Dapo 젤롭이야 Kagyu en Kham. 유자다다 Fue la 저 primera 왕부 persona 셴로도 que llegó a hacerlo. 양점 유도지기 De esa manera, 디숨바르 tenía 사바 muchos 대화 discípulos de Sun 승기자리 Kempa. 디숨 켄스 대셈 Según 우리 Mikio Dorje, al 상계기 켄다 respecto, dice, 유다바다 el 상방 rugido del 보다 león del Buda era 대시레바 Dusun Kempa, 유다는 sus hijos eran 무너부바다 Drogon, 상배 Sangye 잘해라 Rinchen, 담바디시 Yugdrakpa, 상계 Tsangpa, 예바도 상계 Khodrakpa, 참바 포바 탐지기 Shidrirepa, a 쇠게 los 주도기 Drikpa, 라마르 Nagupa, 큐르시 Tsangpa, Gyare, 아 Dampa, 시에숭바 Dekshek, 따라 Sangye 가부 Yelwa, 거미기 Samgye 미제베 Drapa, Shokpa, Tamchen Kien, Siri, 스리다 자와 indiscutible. 대다 탐지기 Estos 되게 eran 제뒤숨 tus 캠바레 discípulos. 두루다 채통 첨부나요 Así que todos 대다 eran 소비에도 como 다 직구 una 체외기 왕부 cordillera 체불레 dorada que 다 tenían a 디숨바 Dusun Kempa 워셔바 en gran respeto y 다 estima. 되는만 무트인다 Eran los 초쇼 poseedores de Tapio, 다 del 초쇼 Dapokakyo. Pero no tenemos 나라래야 que hablar 라는 맵에 en gran 상계 detalle 체질 a 류지기 todas esas 탑으로 내려라 cualidades. Y lo que 추 dice en 두더게만 las 듀르시 charlas, 대바다 실험 a 닌지다 los que quieren 대바 실험 닌지다 라만제도 최슈바 대들 룰라미 escuchar, 바로세 다 최초부대 도스 되나요 음 ah, 대야다 주지 뒤숨 캠베게 가르송 버렸잖아 라나 맵에 상계 공방 토발래야 아니 que 차 튕게 남 차겐도 ¿qué dice Dusun 최풍지기로 Kempa? Dice, se dice que aquellos que desean alcanzar la 다 budeidad 대야 sin igual 응응이 담바 넘기 숨기네야 en una sola vida y xiaowang un solo 탐제도 cuerpo 내제 necesitan tener 라왕한테 seis 대화 cosas, 이사지 Dusun Kempa 드리기 dice. Dusun 숨겨주기 Kempa, 근데 fe, prajna, 유사는 compasión, encontrar 대화사야도 al Lama, 던지기를 solicitar el Dharma 영어했으라비나 y esfuerzo para lograr su 대화사야 propósito. 던지기를 ¿Qué 쓰게 dice el 대화를 maestro o el 대하다 señor de 던지기를 Dharma, 쓰게 Dusun Kempa? 왔으라비나 Para alcanzar 다 el 대부지 nivel 시험이나 insuperable de la budeidad, necesitamos seis 대화사야 cosas que son 랑규 como recursos 류슬라 o condiciones 라왕이라고 como, 전에야 대화쓰기 como han dicho los grandes seres. 동해사야 랑그 류슬라 Estar 라왕미야도 bajo el 깬생기 control de 왕도 otros es 튜버드네 siempre 동해사야 sufrimiento. Cuando no puedes 이제 controlar de tu 달라마랑 cuerpo, 솔래야 palabra y 류는 mente, 셈래야 cuando estás 대화 요를 controlado por 기술 las 칠이나 circunstancias, eso es lo que llamamos 단 내가 sufrimiento. 대화 중세의 요를 돼 이나야데 디 Nos 깽기 sentimos 왕교 베기 bien 늘 초요미지 felices y mentalmente. 쇼베 Sí podemos 대화이네야 아니 llegar a 깽기 tener un 왕이야 poco de 작은 felicidad 대화이네야 temporal, pero es algo que 아직 puede cambiar 추적이지 debido a las 라마르게 대화이네야 circunstancias. Nos 따데 podemos sentir 우리 늘 muy bien en 초요미지 la mañana, 근데 pero tal vez 이두사네 mal en la 라랑 noche. 솔래야 라왕 Ese, 짱마지 매버디 세버 en el 라왕 transcurso de 짱마지 매버 ciertas horas 이두사네 puede 땅아라데 대화 cambiar tu 두숨 estado 캠버스라도 de 대화양 cómo sentirse. 탐지기로 Entonces no tenemos un 되지 control 세워서 verdadero. 지시 코알라베 네 Mientras que 신체 no tenemos de 레다 verdad 용어베 gran 샤왕도 control, 튜버 no tenemos 정유베 una 이두사네 felicidad verdadera. 땅 아서 즉 덴로하다 미게 Mientras 류딘도 que estamos en 토벌이냐 el samsara, estamos 그다 bajo el control 탐지기야 del karma y 네버디 de 대화 las 삼래 마서베게 aflicciones. 땡기 대화 Aun aunque 양수디 llegamos a 처용하게 obtener un cuerpo 다 en 땡기 대화 un 양수디 간데스 ámbito alto, 체용그레스라비나 es una felicidad 랭년기 temporal, no es 샤왕 레베 absoluta. 남르 La 코이네야 다 felicidad 대화 que de 마마디 verdad es 디지 토버레스 duradera 딘두사네 땡기 대화 cuando 되나야다 estamos libres del 넘겨와서기 control de 나게 del karma y de 쉐게르 las aflicciones. Y 카르바스라고 ahí es cuando de 카르바스라고야디 verdad estamos 랭년기 completamente 샤왕레 libres de esto. A esto se le llama la 카르바요리스네 felicidad. 카르바스라고 La felicidad 다이네야 duradera 랑이 se 토바 denomina como 톱삼레 liberación 드르데 porque estamos completamente 요르레스라비나 libres del karma y de 대삼지 las 샤르디요 aflicciones. A eso le llamamos 베라 liberación. 디링카사 지금 Y 베라 nos preguntamos, 크리스마스 ¿es 바야 suficiente 디세데 con 안다네 alcanzar la liberación 로스 nosotros mismos? No, no es suficiente. Por 시루기로사 ejemplo, 야 estos días son 제조요 las fiestas de la 닌제 Navidad, 끌리아 de la Navidad 맞으다 수수기 낭리아 y 딜럼 también 유제다 las 고바 fiestas 고바 del 고바 Año 스케나제 Nuevo. 냠도 칼라사 Durante este 지 tiempo, la gente se 가가토르샤기 reúne en sus 롭스지 casas 다 진짜 가가토르샤데베 con sus 끌리아 amigos y sus 양 familias, tienen 땀마디바 una 룽루도 cena, 수수 se 캄발이야 divierten, pero 메샤오이미나 디디 si 아니 alguna 랑그베 남니 desgracia 인제다 en su 정부 casa 도모 상어로 se 신나쇠나 ocurriera, pero por ejemplo, si la 개발면 casa 삼제 se enciende, 수수 송고 ignorarían por 강변체제 completo si su 교체미나 familia 지그레베스 라비나 디 지금 말봐 어페 대신도 está viva o 런닝 타바 muerte y 토바점 solamente 냠비 huyen 냠바 para salvar sus 선진 propias vidas, 시행 ¿no? 망보 No 시비지다 es, no 랭년도 está 남 bien. 세란다 No es 랭년기 suficiente 왕고 para 되네 nosotros 동해 망보지 mismos 용 llegar a 대화에 alcanzar la liberación. 디즈기 Hay muchos 동두어체 seres, 디즈기 otros seres 껴로스네 que están bajo el control de 대다 함지 las 코알레 aflicciones 대학의 del karma 체베 아니 y las 무드인지 aflicciones. Por eso 배수지 tenemos que ser 스럽지 amigos y 델레야네 amigas para ellos 제주스레 en esos momentos 개바스레야 tan difíciles. Y debemos de verdad 바라스도 esforzarnos, trabajar 상계 fuerte, 공방 duro 루야테야
para alcanzar, para liberarlos del samsara. A eso se 또 le llama lo que es un 랭가지 bodhisattva. 도와토데 요르사나 Para 상계 alcanzar 공방 el nivel 토바게나 de la 설진타이르 budeidad, 된 셰티고 요래 el 디게서벤 punto 상계 principal 공방 tiene 중보야 que ver 된데 cuando lleguemos a 덴토기 alcanzar la budeidad, tendremos la capacidad de 다 beneficiar 덴데 a 상계 seres 공방 infinitos. 토바르 Esto es la 제발래야 razón del 안 por qué 차게나 llegamos a 딩게 alcanzar o de 가르상고 alcanzar 요르다 상계 la 디베 budeidad perfecta. Para alcanzar 근데 este estado de 가르가브레스라데 budeidad perfecto, 나는 당보 ¿qué 대바치 니버 tipo 싫어 de 송바 recursos 링지시 necesitamos? ¿Cuáles son los 시발라마 recursos? 대바치 Necesitamos, 된다 el primero es fe, la 디제바치 segunda es prajna, la tercera es 라바데디 la compasión, la cuarta es 디 encontrar 최슈지 con un verdadero 아니 gurú. 주바디 La quinta es recibir 최슈 enseñanzas 디테 de él. 냠솔래야 La sexta es 디스부터 차디 practicar 거레스 el significado de estas 다디 enseñanzas. 최주고 난다 당보디 대바차디 거봐 Estas son las 다 condiciones, las seis 대바데리아 condiciones que 소소에 난다 necesitamos. 가르송 알았잖아 대래 Y 당보 entre 대바 ellas es la fe. 대시레스 La primera de 대바 ellas es la 메비미는 fe. Y 뭐 lo que es 까베 el fe, 션지 en 주디 la charla de Dharma es 사베메스 el 뭐 뉴웅 치신 ok, 놈시에 lo que dices, las buenas 제발라서 cualidades 대바 no 메비 surgirán 뉴웅 en las 뭐시에 personas que no tienen 대베페 fe. 라바 꾼리 Al 듀이레스 igual que los 대베 brotes 싸와 verdes 땐체네 nunca crecerán de 전주라게 모델 semillas 차시에 que el fuego ha 연대기 quemado. 시범제기 Esto 디야 explica mucho 싸워시 los perjuicios de carecer fe. 런종남기 En 된담디 cuanto al 대바네시 beneficioso a los beneficios de la fe, según el resumen de todos los entrenamientos, después de estabilizar la raíz, la fe fija tu mente en la iluminación. Se explica que es la raíz de todos los rasgos que son buenas cualidades. Lo 런종남기 último de lo que surge 가서 por sí mismo solo se 된담디 realiza a 대바 través 이기 de la fe. 도서인스 님의 긴고로 왼바가 명매바에 통함에시 제 숨베스 된담비 니루 깨와베비 되냐 대바 Aquellos 깨바되나 sin 대바 ojos 코네 nunca 빠고 pueden 이민스 ver el brillante 되나 orbe del 거디 sol, 동고 como 내가 dice 대바 esto. 때다 La 노다 naturaleza 까버서 última, el 라바 딘도 significado no 디디 nacido, 싸워이 solo puede ser realizado 덴덴남제 por 손이 aquellos que 펴가지 tienen 대바 una fe 란조마다 superior. 깨바디 대베 전주신의 남브라페 Como dice el 대발라서라 Gandhi Yuva Sutra, 서전에야 la fe, el tesoro, 망부 la joya 양답시레스 y el 된다 mejor 디디 pie, 숨바 como una mano, es la base para acumular virtud, protege y 그죠 desarrolla todas las cualidades. La fe es lo primero, es como una 디디다 madre que 최죽 da a 대베 luz. 나는 당보디 La 가라 fe hace 게시레스 crecer el 당보디 árbol de la 대바치야디 iluminación. A menudo he explicado esto adecuadamente a los laicos 지당 de la 아베다 zona. Al principio, ¿qué es lo más 삼다비디 최죽도 importante? Es la fe, lo 가르시레 que es 삼다비 lo más 당봉에는 산료하고 importante. 당봉에 Al pensar en 라마데야도 estas seis 당와시야디 cosas, 게시그레 삼사람지 롤로 콜 시서르바 lo primero es que 니나야 tenemos que seguir 통마 a un 게시슈디 gurú. 대바레 Es posible 통마 que 게시슈디 pensemos que tenemos 라마데야 que 디솜브르바지 primero seguir a un 대바레 gurú, pero 송아딘다 en realidad la primera cosa que 인생마무샤 necesitamos es fe. 다인산 당보 라마당 Lo 쉐르 primero 대바 no 메비기나 라마데야 es seguir a 최슈야 un 호랑이 gurú y 구마르바 pedirle 최파라 que 슈구마르 te 라마파라 enseñanza, sino 떼구마르 tener fe. Lo primero es que 게시 si no tienes 라마마데 fe en el gurú, 딱 게시양 라마데 si no 당마 tienes fe en el Dharma, entonces no 슈규리 vas a seguir 셰비네 a un gurú y 셈메야 seguir las 대바몬 enseñanzas 이게 que te está 뭐토베이나 ofreciendo. 로츠에서 로토구마 Pero ahora, aunque 로츠에서 로마토베이나 tratar de seguir 최선 al 공수 쟤네 guru, 앉아 최수 si 종수 no 쟤네 tienes 앉아 fe 강답 쟤 genuina 강셰비네 en tu 최 mente, 땅나도 손네 entonces 최 mm, 남다 연구 말아 no 디균세는 podrás de 데네 verdad 아니 상계 practicar. 좀비 Entonces, 되게 sea lo que 가르쳐 hagas, sea 버잖아 la 대바 práctica, 매베 민나로와 까르베 sea 최는 lo que 남지가 hagas, 베스 va a ser como un 사베 tipo de 메스 Dharma 바람 falsa. 뉴궁어 버치시 너 세제 가다 대바 메나 까르보 Por eso 계획인데 다 dice. 중국 말해지 근데 숨말해스 Básicamente lo que dice 대바 entonces 메베 대 가서 님이 como dice, 다 대바 제베 no. 페인데 다들 야세 시와 렌제베 라바 군디 롱타나제 Eso 대베 es lo que 자와 se 덴세베 enseña, como 전주라게 es al 모델 igual que los 차시레 brotes verdes nunca crecerán de semillas 그저솔레야 que el 대바 fuego 템버지 ha quemado. 깨베이나 Entonces un Kempa también, también 근데 hace 디젤야 카바 탐지게 Shantideva, 공방 dice, 토바케 después 로 de 템버지 estabilizar 깨레스 tu 대야 mente, ¿no? 제가 Después de 모두에게 손실 뜻이 뒤돌아 estabilizar 나올래야 la 가르쳐 raíz, 나왔잖아 la fe fija 다 tu 대야 mente en la iluminación. 최탐지기 Eso es lo que 시험 dice 싸워도 Shantiva, que 대바 escribe en el 이미스 resumen de los entrenamientos. 양답으로 좁아 상계라 대바게 Así que el 디송도 fundamento, 최는 대바게 la raíz 그것도 de todo 인들라 es 대바게 el fe 된저비비 el 대바 Buda perfecto, en el Dharma que enseñó, en el 되나 Sangha que lo 나는 뒤다도 practica. 구조스물이야 겹수 들어가지 Y cuando tienes esa fe, 제상 따디 siempre 가르친 거라서나 tomarás refugio en 나저기 las tres, 심규리야베 집어나마 en 겸주치스나 las tres 마싱다 joyas. 저기 남바 이민스야 산삼으로부터 겸주 유매지 차디 거래서 겸주 내마지 규리 깨war래야 대바 자디 Así 유에네 que 디쇼 메나 la 타타 delineación, si eres un budista o no, tiene que ver si tomas 다 디디 refugio o 디젤이야 no. 그런 중 남게 된다는데 대바 얘기 Si 동시에 tienes 미스 ese 숨버려 tipo de 다 디디 fe es 가르친 거라서나 suficiente, pero si no, no 된다 hay nada como ello. 디젤이야 Y 그런 중 남게 también 된다 대바 얘기 도지 님의 긴고로 미면바에 통하면서 안 되기
Y aquí 네, tenemos que 대 la última 뒤라면 realización se 용도와 llega a alcanzar a 딜롱도 través de la 장난시네 fe. 된 담배 니루 깨와메 비테 대야 Y 안에 대바 esta 개발진 대바 코네 또 그래 예수 대야 빼차샤비기는 안에 상기기 대바 시기 송여봐 lo 아 대바 último 시기 송바데 안에 em, 상기 de 그거네 lo 대바 que 시기 surge por sí 송바데 mismo solo 그거네 se realiza a través de 대바레 la fe. 삼사로 Aquellos sin ojos 딘데기 nunca 이시 pueden ver 예비기는 el brillante orbe del 타당문에서 sol. Esto 말한서 es 대바 시기 된또 un texto, 딘데기야 una 타 citación 되는데 셈을 de 샤네 un 근데 이시 texto. Si 예비기는 no 되는데 셈을 tienes, 샤네 삼등 그러봐 삼등 당시 니마질이야 겐 상부치의 채비기나 대바 시기 된또 cuando crees y 그것이 tienes 물어봐 fe en el guru, piensas en él. 대바 매비기네 이시 요 말에 Y 이시 cuando las 매비기네 대바 삼등 circunstancias 고란다고 말아봐 estén 지리 무시 completas en 튜바디 ti, entonces 지리기 podrás 아니 alcanzar 대바 el significado 실이야 de las 대바 cuatro 매비치 이시 nobles 매비기 주사네 verdades. Pero si no 대바 시 tienes fe, nunca 암정 vas a 거 pensar en 이르냐 ellas. Por ejemplo, 대바 실이야 si 근데 no 지리 tienes, 녜시 끼미시 버려 aun aunque no seas 차기 budista 대야 내가 y no 소 강화 tengas 투디 fe 가서나 en 대바 las cuatro 매비기 nobles 된다 verdades, si no tienes fe, no van a tener 되래야지 기부기 뭐 certeza en 이시 ellas. 가서 Así 망고 que 요래 그래서 principalmente 제근데 todo 샤기 샤베이나 yace en lo que 지리 es la fe. En 무디디 Tíbet 그들의 hay 뜻으로 muchas 고등이 personas 말해 mayores 대 이나야 y en 대바 여바라 términos de su 댄세네 educación 아니 no 니머지리지 hay mucho que se 공부니 pueden 되냐라 차게 신비 comparar a los 되냐라 정보 신비 estudiosos no 되냐라 budistas porque 디조레베 ellos, por la fe 고아 que ellos 사무 tienen, 깨트버려 siempre pueden 디조레 또토 desarrollar, 딘데 용도 no hay forma que 디조 사무가 puedan 대바 예베 desarrollar un 되지기 entendimiento profundo de Mahamudra o de 삼바도 지 Bhaktivedanta. 사무 동반이다 된다 안에서 Perdón, 차게 sí 신부라 pueden. ¿Y 조가 por qué? 제고라 Aunque 서버 no tengan todo 다단지 ese 되는데 fundamento 라지 filosófico, 수수 por su 기운기 fe. Por 삼주에 ejemplo, en 대바세 수수 Mahamudra, 기운기 Dzogchen, el 루유도 significado de 제토야 갈라 estos 하고야 되바 디조 다당 아자 랑소리 고아라고 transcienden 섬래야라 칼레도 completamente la 응아서 concepción 또 디나 de 가서 un 주세 ser ordinario. No hay forma 다이네야 de 아주 셈 띵니 디조 de 그네 가네 concebirlos 상계 intelectualmente 송바데 o de 덴바레 tener un entendimiento en términos 삼사로지야 generales. 상계의 차선 띵기 Olvidémonos de 라마마기 practicarlo 에네메 entonces, pero si 대단다 tenemos una fe 지신도 muy 도바데 profunda en 디제 nuestros 나서 따고 소와 corazones, 섬사로 된데기 소와도 si 몰람다 podemos, así 딘데 tal como 셰베이네 todos los 니마치나 budas y 나서 또 bodhisattvas y 디바시 los gurus del 나요 linaje tienen esa misma fe, si puedes tener 다람도 제 esa 간보베 aspiración, 루기 entonces 된 algún día 누구비 차게 podremos 신부 떠도 reconocer, 딘데기나 델라지고 alcanzar lo que es el 왕구랴도 estado. 하나오냐도 저룬 틸리 Por ejemplo, 자라도 딘데 이세 베네브시 la tradición de 조데 Gampopa 라메기 del 투지 Sutra 실업이 또 Mahamudra, 하나라 되는 게 요소 hay 라메 실업대야 조 대바도 no 무기라라래 se 말 trata 이니시 de 딘데 소로 ciertos entrenamientos, 딘데 se trata 유산에 del el 딘게세 poder 딘다가라 de la bendición del 대바세라디 guru. 예체부 십시래도 Y estas se basan 다지당 primordialmente 딘주의 en la fe y la 말로래야 devoción que le 대바 tengamos al 매베기 guru. Por 된다 eso 대바 la fe 예베기 es 된 망고시 supremamente 소야래 importante. 다지 디조 Los 망고시 sutras nos 비지 enseñanzas 아저기 고뉴와서 표뉴와 encontramos que hay 양가 시에데나 bastantes 가서를 미세 소야하는데 봐 근데 las 인지다 dificultades que 셈래야 encontramos cuando 말아서 no tenemos 응외비 미시 fe. 나로래야 대바 Si 이시 las 예베이나 펜도 repito, no 담배 van a 두고야 tener, 디즈기 no va a surgir cierto 펜션으로 다시 시야서 sentimiento, pero 되네 me gustaría 당부디 darles algún 간에서나 ejemplo de lo que es 인치야 tener fe 대바 en nuestras 예베이나 vidas diarias. Y la primera es que 녜데 매베기 내당래야 si 동행 체베 tenemos 겁리야 fe 셈 y 시저요아 creencia, 된저기 고 펜도요 그랬어 esto nos va a ayudar a sentir 따띠든 나를 paz 가래서나 mental cuando nos 땅아라서 미세 encontramos 나올래야 con ciertas 수진 체베메 situaciones. 세나다도 야나 Y el 라왕 significado 빈주기 de ello es 망고요 que en nuestras 다는 vidas 내 나서 보안다고다 hay 내가 cosas que 쇼란다고다 de las que no tenemos 가로다 control, no 가체한다고다 tenemos poder. 너미다 Por ejemplo, 대다 cuando nos 체한다고 enfermamos, 된저기다 니주 cuando 흡두부 perdemos nuestros 그와 trabajos, 수수 수진 cuando 체베다 라왕 nos 빈주기 망고요 separamos 디듀산에 de nuestros seres 나주 queridos o nuestros 르니기 familiares 네체른 데베기 o compañeros o 니주실이 compañeras. 시샤로 Estos 디지기다 son 가다 대바 situaciones en las que 이시시 no 예베이나 tenemos 아니 control. 디기 랑게 Y cuando 색동함 nos 지조 enfrentamos a 동안하기 ellas, 고라 aquellas que están 임바 más allá de nuestro control, cuando tenemos 디 fe, 진투고요 esto, 데카레스레 빼라 차샤 esta 디실이야 fe tiene 운조로 el 숨을 poder 이세려와 타나디 para poder 율라 시단으로 proporcionarnos 지리 이시예베이나 perdón, paz en 디디요래 nuestra mente. Por 단다야 ejemplo, cuando una 미디기 persona tiene fe 가다 en las tres joyas, 저물린디 aun aunque 디세바 tengan fe en 디중 las 탐소도 deidades locales y 디나로래야 espíritus locales, 지 eso también está 체 bien. 타르투베기 Esa persona 준주와 pensará que no 모다지 solamente en esta 예베지기다 tierra, pero en 다는 todo 신기 el 딘딘 첨부되는 universo 직선으로 지다는 그 hay como una 타메베기 orden 직딘베기 되는 삼동다 잠바 o un 텔레 gran 파베기 significado 지 que existe. 터두기 증주로 저다지기다 안에 Estos no 지다는 son una 그 forma 삼동다라도 regular 파베기 de pensar 딘디시도 기다려 ordinariamente, sino que hay 딘디시가 cierto orden 이시 예베이나 universal que existe, algún 가젠드리 significado que 대바다 está más allá de lo 이세베기 que podemos concebir. Si 수수 tienes ese 라완 tipo de 빈주의 creencia, 등에다 다는 de que 소소리야 장대모 ese tipo de 예베기 creencia, ese tipo de 딘데기 fe, 지
ella misma nos puede ayudar a 당연히 reducir el 신고하고 sufrimiento 내가 que 치유 되는다 estamos 중에 젤리야 padeciendo 중에 cấp o que estemos 젤리 padeciendo o 수수세미야 injusticia 중에 que estemos 능력 또나다 padeciendo o algún 세미야지 momento 그래서 뼈서야 digamos, una 미래비 muerte 소화시 부족하지 súbita. En el momento de nuestra muerte súbita, si llega a ser inesperada, es algo en lo que 지단 podemos 중상 뒤리 균전 depender en esta 다시기 fe y creencia que 삼년 tenemos. 나로래야 대바 이제 En términos 제시하기 general, entre 링 nuestros 당공 끝난 바지 봐 hermanos y 미지리야 hermanas 그런 이유는 tibetanos, esta fe y creencia 대바서 es 줘야 como una 대 tradición 대바서 de antaño, como 권익이 algo, 제시하면서 algo que no tiene 광군이 sentido ya. 제시하면서 리신인데 용이 Es 다초 como, 가시에 la fe es 시에베는 como, 이제 como un 능수여바 tipo de, 대바래 de 이나 superstición, algo que no es 알아서기 necesario 대바디 pensar ahora. 이시예발 때네 Y algunas personas se puede, de cierta manera se puede decir, sí, 알아서기 esto 맹가데 puede ser verdad, pero 유월이야 tenemos que 공해 entender de 체도베기 que cuando tenemos 유바 fe 민도 지적이 여바 y 제양 아주 시행하는 confianza, 게 좀 잘해요 빼빼 tenemos 샤샤비나 una mejor o una capacidad 미지디 más amplia para 셀라기 llegar a 윈탕여베 enfrentar 여하 peligros y dificultades. Por ejemplo, 셀기 si una persona 자홍데 piensa 펄기 que 여베 디산 셀데 lo que es el oro es 좀 tiene 팜도 mucho valor 제가 셀긴 자홍 펄기 y 여베 que el precio 디디 이체비나 del 아니 oro 거기 va a 섭시 incrementar, en estos momentos 지유체네 está 세 뇽리도 subiendo. 거더라 은혜 Si tiene esa 셰베는 creencia, 센스한테 된다 esa persona va a 돈은 hacer todo lo 돌고 posible 짜르디 para 지게 마도 comprar el 딱 oro. En 대마로 realidad, 이내야다 미디기 셀레야 el oro es 미시에 simplemente un 이유사 tipo de metal, no hay 인텐달이야 nada más. 응망부 째체 Pero 대바 porque esa 응망부 persona tiene 째체네 아니 ese 더비 tipo 우즈도 de 셰네 creencia en 아니 el oro, 셀비 va a 두구르바 dar bastante 이베든지 dinero por ello y van a hacer todo lo posible 양배 신다지 para comprar más 샤샤비나 벤 oro. Este 총기 es un 내가 ejemplo. 체제비나 코란게 Otro 마음부지 ejemplo es que 총근 딜럼레 sea una persona que 다음에 sea, 코란은 digamos, un 총고 두버디 negociante 이시 예비나 마음발레야다 y tienen algún tipo 지용 de 땐땐지도 코란 negocios, 신경 unos planes de 땐땐지 negocios 신경 para el 말이냐 futuro. 당동 코란 맞아 주제 총기 내가 치그랬어 En verdad, él no conoce o ella no conoce lo que es cómo se van a dar las cosas en el 대한테는 futuro, pero 땅아무도 tiene ese 지냐 tipo 총고 de 마부집에 conocimiento 구슬난 en los 게체네 negocios. 파에게 계속 개는 Y, por 룰로 ejemplo, otras 그 personas, 비주산 다다는 digamos, en 저버리기 el 사자 야오라 pasado, 봐 저버리기 habían 삼자 맵이 이제 가와 personas 총나게 다 가와 지오르기 좀 자는 가와 갑자기 que 렐레 cruzaban 딘데요 perdón, el 다다지 océano 튜디 entero para ir a 소소기 comprar 가와 cosas cuando 치는 딘데 fueran, 지오마 다다는 신 no sabían a dónde iban 가자 iban a comprar 인진데 cosas, 딘데 개요 말아 대땅 solamente estaban 쪼르기 en un 가와 치네 barco 다 para ir a comprarlas 텔레 cuando eran 그 가와 내가 mercancías 하바네 que 주사 querían comprar. 다자니가 전부 쉬우차리 이나야 No 던동대 sabían 달에 a 겸 dónde iban 강해라 a 맞을 llegar. 지시 Era 아니 muy peligroso 거기는 ir en 대세 esos 총기 tipos de 하고 viajes, trayectorias por 뭐다 el 대단 océano, 대신 미망고 쉬우지기 pero no les molestaba 소소기 todas esas 리리다 dificultades, 소소기 simplemente 딜럼래야 subían, 이제 예비나 iban en sus 아니 barcos 이제 para 예바데가 대체네 llegar a un 소소기 lugar y 나 hacer ese tipo de 근육내 compras 망가 para 싸워지게 venderlos. Era su 좀 negocio porque 돼야지 tenían esas 다는 aspiraciones, 신 porque 스탑들 tenían esa 제페바다 fe y esa 수십 creencia, 제페베기 tenían esa 닌도도 되게 capacidad de pasar 대닌도 esa 덴데 trayectoria tan 닌도 difícil. 명하데 Y por eso hay 조디 personas que 이시에 tienen esa 비어서 capacidad 동일이야 de innovación, de 근데 대바 이제 exploración y de 제약이 investigación. Eso 가르멘도 es 와서 내대 내베기 cierto coraje, 내달래야 se requiere 공해 cierto coraje y 체력들이야 ese 대바 coraje 이제 de 여바데 donde viene de la 심래야 convicción que tienen. 이 Así 시대에 que 와라 샘플 enfrentarle a dar la cara a 이제 cierta 되는 거 situación difícil, 다초 현신의 셰비나 아주 eso, 년칼래야 공해 체베기 si tienes 닝도 ese 부지게 tipo de creencia, 지게 te da un cierto tipo de, 안된 지시 de 니바데 paz 가라사나 대바 여발 때는 y 아주 tranquilidad. Y también te da, 내가 건드지게 en otras 고츠도 circunstancias, también te da el coraje o la 그래 valentía para enfrentar las cosas. Esa es una cosa. La 어 otra es que si tienes 내가 돼 convicción y fe, sea lo que tengas que hacer, tienes que comenzarlo. 어, 재고 섬서 타 최토벌 지용을 했어. 지당 알아서 마음발에야 Tienes que 컨디지 유지 decidir 아주 que vas a 신경 hacer tomar ese paso y 디당에 hacer ese 아무것도 tipo de 탐지에 trabajo. 변식입니다. 바래. No sabemos qué 대비는 va a ocurrir en 유한도디 el 예비 futuro. 유산에 디균산을 되네 Y aún más 마음발에야 allá, todo es 미주 컨디지 impermanente y 용기에 todo 버티 siempre está en 아주 estado de 균산의 cambio. 릭베 Y 권에 por 텔라 ello, 판도야 요 맞다. 균산의 릭베 권에 계속 야탐 때는 파토 말. simplemente no podemos determinar a 아, través del razonamiento qué va a ocurrir 근데 이제 en 땅 el 안서 futuro. No lo 마음발에야 sabemos 제시 100%. 띵제 내가 삼바이네 대고 Por ello, 좀야기 즉 슝르지 고로 si 그 llegamos a hacer 타치야기 un plan, 고 좀야도 tenemos que 타치야기 comenzar ese 마전저지 trabajo. 고 주야는 지기 뉴버지 고로 봐 따티 가래서 대바디지 Tenemos que como tener como un 빼샤샤비나 botón que nos va 미지기 a 당고당고 aprender 서야 el poder para 대바랑 hacerlo. 소수 창석 야세기 미지 세고 Tenemos 예비나 que pichar un botón para aprender 아무개야 ese poder para 미메버텔이야 hacerlo. 이시기야 Por ejemplo, 계속 si 주차는 tienes a un novio o una novia
아이 o un 덴더 이제 compañero o 시작 compañera o 간디질 compañeros. 구어서나 배나 Tenemos que tener fe o confianza en ellos. ¿Y cómo tenemos o cómo podemos derivar o adoptar esa fe? ¿Qué es que nos la proporciona? 배나 딱 버리보디 미배 Por 장 ejemplo, 덴바르치 미 장부 덴바치 임바 진짜기 이체바 si 야나 otra persona es 소소기 honesta, 이된 롱아 sincera, 이체 si 롱아 piensas 진짜기 que es 이체 así, 임바 이체바 야나 지 소소래 y alguien 덴동 que en la 렌지기 que tienes 이체바 confianza, 야나 en la que 란다 지 puedes 생활 depender, 중요기 용사래 선서 진짜기 si te puede 이체바 ayudar, 진짜기 이치 차대요 una 너 persona 리비나 que te puede 나중에 apoyar, 미래질이야 que 대바 es compatible 소소래들이야 contigo, 대 tiene tu 최초의 temperamento y 장부 el de 미 esa persona es 버리보들이야 parecido. 이제 Al estar 경우가 en 되시 relación con 차대 esa persona, lo más 이제 importante 예외야 es 지는 잡아 제도 용어로 말도 이제 tienes que 매이나 desarrollar 아니 confianza en esa persona y si 잡아 tienes 제대로 confianza en 거라 ella, 와 가라 하고 es ahí cuando tenemos ese deseo de 디디지 comenzar una 이나디 relación con esa persona. 나라서 Sin ello, 미망부지 entonces no tienes ni 나 siquiera el 친구들이야 primer 로브존스 아니 따라베 라브레스 inclinación de 뭐 tener una 라브존주 relación con ellas 로마 en principio. 타치니 Por ejemplo, 무럼부터 desde 근데 niños 차도 y 떠요 niñas hemos 근데 estudiado, por 제가 ejemplo, 김선의 hemos ido a la 가르쳐나 미국의 universidad 유실래야 y hemos 로브존체 ido 로브존 야고시 근데 배수시야이나 hemos 마오발이야 estado 소소 en 미지 estudios 상부지 데이터라 de 미지 grado 야고치 alto 게토베 선서 y llegar a 근데 ser aún 야와이 estudiosos y 왕디 estudiamos mucho en 다 el futuro. 미지 근데 Queremos 나 초시 tener 현실의 셰비나 una buena 아주 calidad de 네 vida. 유실의 로브존 셰바 디가 ¿Y por 마오발란 qué 딜럼 se estudia 외세기 tanto 덴바지 para 나가 tener ese 라와도 deseo de lo 이시기에 que 왕디 queremos en el 타도 futuro? Y por 로브존 ejemplo, 셰 con mis personas que 디지시기 어바 estudian mucho 근데 por 이 largo tiempo es porque piensan 대바도 que es 이시샤 su 디가 futuro, 아주 un 배 내가 futuro brilloso 싸워지 van 소래하기 a encontrarse con ese futuro 우구좀 brilloso. Eso es 제약하고 para ellos. Por eso es que están estudiando por 탕수육이 largo 입에서 tiempo. 나타도 그거 좀 Ese 투야 es, digamos, como ese botón que 춤버리디 tienes que 아니 escuchar 대바도 para 이시 iniciarte, ese 이제 ímpetu, 되어 알았어 para comenzarlo 이시에는 así, 아주 ¿no? Esa 무교자 fe, 주요 알아 이제 ese 예바 되는 ímpetu 아주 내가 es 고추 투고 esa 알아 motivación. 마더베게 창업에 Esa 지 creencia de que 김센데베 podemos comenzar 삼당고 algo. 다디스 갈라하고 마음발 니주 가른 중에 창하고 고도 말아 근데 Si 이디는 tenemos que pensar, 김센데네 tenemos 배아지 razones y razonamientos y lógicas. 김센데 뭐 Si 집에 solamente 탐도 nos, 삼이나 배아지 digamos, 벤스 다들 김센 si 숨바시 solamente 알아서나 pensamos que es 딩네로 solamente por 딩주나 razonamiento y lógica, entonces no hay forma que 딩네로 vamos a 중 comenzar 중요 제네 algo, 살에 가르쳐나 especialmente 배나 algo así tan 아주 미지나 duradero. 로야 수수인 유아 동미 Lo que es 도저기 encontrar 딩에다 딩에나 significado y 소소도 sufrimiento 배나 이해바 dentro 락바 de nuestras 삼바 vidas. 총번정보다 마사 Nos 보고도 hemos encontrado 다 con 딘제기 dificultades, 니즈 총에 también 그도래야 sufrimientos que no 리버다 podemos 인생이 cambiar, 돈에 por ejemplo, una 삼았다나가 enfermedad. 지 삼동도 Y en 약간 ese 하고도 momento cuando nos 배나 나 enfermamos, 누군 si 딘제 중과 simplemente 강이나 선선도 누구디야 lo 나라 찍고는 pensamos de 중과 manera 강이나 racional 선선도 y 딘제기 lógico, es muy 삼부터 difícil 코 llegar a tener 유전도 algo. Simplemente nos 이나야 대바도 cuestionamos, ¿por qué 이제 esto me está 예외나 ocurriendo 다 solamente a mí? Y es 유아나 posible 동두가 que 말로 tengamos 소소 ese tipo 유아나 de 동두가 pensamientos, pero 유아 si tienes 동미서도 fe y 딩해지 소리야 confianza, 삼무당다 미세지 요아 puedes 배나 entender que no puedes cambiar las 이 circunstancias, pero 동해 요아들아베 된다 hay cosas que no 미세지 puedes 동이 cambiar, pero 미세지 유에 sí. 삼사로 야나 네 종다른 잡지 소소 야게 요아기 종다른 Pero 잡지 podemos ver 미세지나 que 삼사로 aún esas 근데 좀 circunstancias tienen 미세지 cierto significado, como 근데 인디 cierto 대바도 이제 entrenamiento 예외나 para 랑상다 동해 mejorarnos. 매버 Podemos 소도마 reconocer eso. 이나야 대바도 이제 예바 Así que 될때네 podemos, 아니 sin fe y 동해 sin confianza, no 미생판 podemos eliminar 부시도다 con ella 랑왕 simplemente todo nuestro sufrimiento, 사야데 pero por tener 당고서 esa convicción, esa fe, podemos prevenir que ese 배나가 조지 sufrimiento 비미 게로 망부지기 te derrote por completo 소설이야 y 동해 que te 총회 또 pierdas. 고저 삼로 간다 거 알았어 Por ejemplo, 고단디 지금 취어 주변 탑재지 la 삼삼 generación de 야나 antaño de Tibet, la forma en 소수기 que 냥도 enfrentaban 저세 sufrimiento, 근데질 레기 que 미기 pensaban que era un 지 obstáculo a 냠쇠기 la 용아지 práctica del 미세삼 Dharma, 근데질 양 o que 미세지 eso era 예 una 가제네 prueba de 세탁다 de 가지듯이 cuánta 다음에 지 realización y 삼점이야 이 experiencia 가제 중요한 espiritual tenían, 대기 y a través de ello podían 소소라니 moverse a través 양다다 de ese 마음이야 obstáculo 휴게 땅신 y 주나 sufrimiento, 근데지 미지 podían, digamos 가제 que sobrepasarlo. 가마면 Y 다바지 소소기 cuando ocurre un 쳐주달라 obstáculo, pensaban que era 배수시기네 como 봐 una señal de 바지 la 예배 될 práctica 때도 del Dharma 쳐주달라 que tenían. 배수시기 예배 지금 Y si no 양나면 lo ves como un 휴게 다다 obstáculo, 세마도 entonces no 지내도 vas a 지시기야 trabajar con 디와디 aún más, 소소 a 남배기 empeñarte a 수주 trabajar más en 시작다 tu práctica 끈디 de 시작도 Dharma. 하지
Así era como lo 상장 reconocían al 고주기 ver ese obstáculo, 나한테 lo veían 담배도 como un 동네 obstáculo de que 나 habían 앞에서 entrado 저렇게 en el camino del 영원사가 Dharma 제일 y entonces 대부인거든 se 그 esforzaban aún 민시에서 más 시스템에 hacer 알아보다 su 무속의 práctica. 송대 알아보다 Y 시제 también pensaban 이거나 que 초사도 ese 되잖아요 obstáculo era como resultado 배수치야 de su karma 숨어도 previa acumulada y 말아 entonces hacían 내한테 prácticas de 담배 Vajrasattva 동영상에서 y 되는 otro 그 de 심심차 말아 purificación. 기우다 Era una forma 셈 de 빠시고 aún 뭐지 그지 de 마샤 entrar 말이 en la práctica 그냥 그 para 삼단다 개발이 acumular más mérito y disolver los oscurecimientos. Eso es una forma 다 muy 신다 diferente de 배수의 신다 pensar. 시비는데 지계기 디 Y otro ejemplo que les puedo dar, Victor in Frankel's 디 개발지 공 hay 오스트리아기 셈네 거르기 개발도 하다 셈네 거르 a 개발 una persona, 딘디스 Víctor 메세 Franco, 어느 공들어 occidente, 오스트레일리아 응마디 era un 히틀러 psiquiatra 거리아 austriaco. 나치 거리아 공 Y también 오스트레일리아 기디 durante 다 좀바 망부 el 랩소디아 세기 régimen de Hitler, 쩌라 지여자 쩌라 테네 타르에기 미샤디 알았어 잡니 마시니 베도 durante 제가 공 쩌라 el 티나로라 paso por 코란게 los 타 campos, el 타마라 campo de 코란게 concentración 산다다 코란게 디 sobrevivió 가보니로 폐체하게 en 쫑라 su sociedad. 티나로 Durante ese 공로소 tiempo, 그냥 sus 코란 padres, 티나 타르 su 미샤데스 esposa y 코란게 básicamente todos sus seres 뉴즈데레야 queridos 튜닝기 소시지 murieron en un campo de concentración, 튜닝 pero él 마주 pudo 되다 sobrevivirlo. Y 아주 된다 데마 써머로 된다 데마 튜닝기 entonces 소시지 él llega 딘디지기 a 뉴즈지 공대요 그래 공디 reflexionar 생각을 y 개발시로 piensa lo que se llama 다디 고den디 가라서 랑 un tipo de 지샤르기 terapia que 데 le llama, 튜닝 데베 que le dio significado, 뉴즈게드샤 digamos, su 디나로야 significado a 광게드샤 ello. 공가 가는 드주셔 스컵드 Él 자네 escribió un 저는 libro y 마시니 en un 베컵이야 capítulo 공부 dice, 라데 la 저런 데 búsqueda por el 지라사고 지우지 significado que lo que 따디나로야 experimentó durante la 디 guerra 아장 탑두기 mundial, la 내나 Segunda Guerra 망두지 Mundial, y mientras que estaba en, en el 뜻이 campo de 제베 concentración y 미샤네 obviamente que 딱 todas las 고란게 condiciones eran 그저 신경 completamente de un 시스템 estado de 고란 토마토마트 miseria 가르쳐 버렸잖아 로아 미지기 horripilante. 자외 구쇼스난 자도 그봐 Y lo que 디베 dice en este capítulo, que lo fundamental, 내가 실수 eh, 멍시도 el 개시슈데 significado 가르쳐서 fundamental para los 튜닝쇠야 seres 미슬레 humanos, 튜닝쇠야 디레도스 lo básico, la base fundamental para todo, 다르레스는 es el 내가 buscar el 그주저래 나는 significado a 가다 la vida, 퉁게 buscarle un 다 significado a la 퉁게 나는 vida. 한개 Y 망부시다요 la 다 razón de 마지도 ello es 공도 porque las 그냥 personas 다 que 퉁게 pudieron 카시스마 sobrevivir 다 un 퉁게 campo de 두서 concentración, que no fueron 누리도 muchos, 첨부여 된제 la 뭐이 mayoría murieron, pero 누리도 algunos 제주 된제 뭐이 sobrevivieron. No fueron 조디 los que 아라다 tenían 셈디 el mejor estado 민거신도 좀 físico. 심슈치죠 No 되지 podías 말아 depender de tu estado físico si 그냥 fuera muy 코란게 fuerte. 베티나로 가르 Principalmente era tu 기여스잖아 poder mental, 신규기 쨘에난 la 다르디 calidad 대소디아 mental. Y lo 세기 que escribe en su 쨘르티나레 libro es 탄겐기 쨘바티스돌이야 튜몽기 캐주지기 알았어 고조 상마로 튜몽기 캐주지기 알아 튜몽기 que las 캐주지기 personas 다르잖아 que estaban, 고주기 tenían, 다 los prisioneros tenían 낭sem기지 cierta 뉴족세네 말아 나라디 cualidad 심슈디 마샤브지 무주 en 무디 비변 particular 제도가 que tenían la capacidad de 디베 mantener 딘 su fuerza interna 다 고주기 심슈 y no 마샤브지 perdían esa fuerza 무투니기 interna, 비변 sino 제도비 con 균센데 ella 과티기 y en 알아 base a ella podían seguir 코란스기 adelante. 진나로야 Y 더동이네 la 알았어 razón del por qué no perdieron 미지가 su fuerza mental 균인지기 es 비견 porque 전에 때는 고주 veían 뉴지스 que 마샤브 제제 아니 todavía había un 소르네 고주가 propósito, un 드레 objetivo en su vida. Por eso 제가 es que 코란 podían 섬주도 continuar 샤리나 sin perder 미지기 todas las aspiraciones y el deseo de 소수기 seguir. 미지 나로래야 튜닝 Así que si 개발지기 una persona, de acuerdo a, a su forma de ver las cosas, 셰비나 si una persona que 따데르 su 튜닝 vida tiene 개발지야 algo 강나 de 때문에 거를 significado 쳐 튜닝 especial, 개발지야다 야나 y si 켤 este 개발이야 significado 드릴 especial, ¿de dónde 댄셔네 proviene? 코란 Proviene 튜닝 de, 개발지야 봐 신기하다 normalmente 야면은 소수sem이야 떼서버지 de 소수기 cierta fe, cierta 따치로 creencia que 민족이야 tengas 야나디 en 소수셈 en una 가샤버지 religión 따디 o un 그그 선다도 compromiso o 딘디지 una 로아미지 práctica 여버체제 디 que, 규젠된 따고 que te 심슈 gustas y que 마샤버지 quieres obtener 디베 también. 어다 데 튜닝 개발지 여버 셰비나 Entonces no 아니 llegan a perder 미미지기 su 내다 간디지기 coraje 월이야 y su 촉겨비네 fortaleza 따그 mental, 디기 sino 동네 땅강에 간디지 y 주머니 마티나 hablando de lo que es el 쯔기버지 significado, entonces cuando se 그저 encuentran 동네다 con 간디지 여버 펜셔버 alguna 수업이지 circunstancia difícil o un sufrimiento, lo pueden 튜닝 예베 aguantar, 소아텔라 pueden 떼제네 soportarlo. 아니 솜보 Básicamente lo pueden 솜볼이야 soportar. 대학이
에너지 누도 현다 말아 y en 소수 base a este 가져야 sentimiento que 다는 tengan 미 지단 o 미드 esta 지행가 creencia que 데베 tengan, 성분 네트야 깔라 하고 있냐 es un 다 tipo 고라노 de 심시 fortaleza muy 주제위 única para 미긴 poder 셈제네 sobrevivir algo. 에네 지 가져야 Es difícil 성분 vivir, pero ya 내야게 que 득실 tienen 제제 강에 간데지 esta shum베나 fortaleza 실생 mental, 셰토베 유레 pueden, 제상 공기 pueden 녀나 sobrevivir 셰웨기 y pueden 리셰지 hacer lo que 가르사나 puedan para sobrevivir, 지 sea 셰도 소아이 뭐 생긴기 미디기 dificultades que 진짜 se les 체는 presenten. 속거리가 동해 Y por 담지 eso 저 aquellos, 서두레사디 공기 리셰지 자리야 todos los que saben por qué están 다나시 공기 viviendo 리셰 o 양 por lo que 깨라 제 están 신다 viviendo, 제베데 por qué están 가르사나 viviendo, entonces pueden 미시기에 sobrevivir cualquier cosa. 유세디 Otras 아니 citas 제 famosas es que 미신나가 센트럴 셰쇼레스 todo 아니 se 아토 puede 미도 tomar de 버치가 un hombre, 스테가레사나 pero 로 미지기 체 탐에게 라완테 데서 hay 아마데 algo que no se 가르사나 les puede quitar, 내단 algo que no se 간다지 le puede quitar a un 로알레냐 hombre. 소수기 Lo 떼수기 último de la 가리히바나 libertad humana, 소수기 람가 간지 de alcanzar, de 가르소라 escoger 라마람 nuestra 샤디 소수바 actitud en 바요 cualquier circunstancia en 디 la que 미신다 nos 코스로 encontremos, de escoger 다디 nuestra 가르스 actitud de ello. 지겨 Así que 스타베 tenemos 나조데 내단 간지 nuestro, 가르예비야 다 꿀류 esa libertad de 윤슈 escoger esa 다나 actitud, 신게지기 미 간지 es una 당연도 libertad humana. 레비게야 소스 미디기 셈레야 대소암 야나 미디기 소바 Sea en 대바도 cualquier 이시 sociedad en la 예비나 que te 코르 encuentres, 탄동 라와요 알았어 대바도 si 이시 esa 매베나 persona tiene cierto 라와요 compromiso y 강라다 fe o fe, 수칸게 꺄나 todavía tienen 콜 대바도 이시 libertad. 예비나 Si no 수칸게 꺄 tienen, si 포마 no tienen esa convicción o esa libertad, han perdido 마 todo. 리두 Ya que tienen 말았어 esa 수칸게 libertad y 꺄 esa 포토 convicción, 셰부 entonces 말았어 nadie 빼나 te 동해다 puede 강에 심어 빼나 derrotar o 소미도베 나서 destruir. 포바라고다 야나 베데 판과 샤워로 된데 Por 충분히냐 ejemplo, 단동 en 그 el gran 셈을 나로야 sufrimiento de, 된데게 por ejemplo, 대바도 cuando 이시 tienes una 예비나 enfermedad que es 단동 fatal 소소 된다 o 데바지 algún 예비 tipo 소아지 de, 용레스 de 디시 fallo 텔레 que ha sido 도어체네 completo, todavía tienes esa 미디기 셈을 convicción, 나로라야 ese 미지기 sentimiento 균이야 de que hay significado 지 en nuestras 라니 mentes. 소 Y 그베기 si pierden ese 라바 significado, ese sentimiento, ese 그현네 significado, entonces 라바이나 llegan a 에네 셈 perderse en lo que 통하마 es en 지 la falta de no hay 가르쳐야 razón de perder el deseo de 그래도 vivir 미즈들이 깨야들 처음에 만들어 o la 지기 razón de 이쪽 vivir. 마마데 Es 타나 como un 라소 cierto 란지 쉐고 vacío, 섬사로 되게 como que no 로호스기레스 hay punto 되게 para seguir 두산에 단다 viviendo una 프랑크 depresión y 세아기 algunas otras 개바디 personas que aún 고랑기 드럽니 piensan que 슈에 deben de quitarse en la vida. 디상네 Es 하고 posible. 롱데이 Por eso 깨베 롱데이 가리 깨베 psiquiatra 디상게 지도 Franco, quien 단계 vivió 우리만 보지 a mediados 소수기 del 미지기 siglo 튜닝데 XX, dijo que las 라마요 personas en las sociedades 라고요 modernas 알았어 디데시 저 고랑한테 estaban 롱데이를 말았어 perdiendo el significado de 미지기다 sus 비만 보지 vidas. 디다 튜닝 라르고 Y 김제 esta fue una 가라사나 처지기 predicción que él 수균기 dio, por rin탕 ejemplo, 따와 망고 que 셔버 nos encontrábamos 수균기 en esa rin탕 época. 따와디서 림보이 신도 어느 델레야지 수균기 rin탕 Y 따와디서 si, y si, 미수기 si estos 가르초에 valores 가보미 제바 가르치 tradicionales, 통제미 제바체 수균기 rin탕 따와디서 칼리칼리 제 y 냠로요 si no les 디 gusta, 가라야 si esos 수수기 valores 미지 tradicionales que 닝레 tenemos, si los perdemos porque 미슬레야지 no estamos 닝굴레야지 interesados en 딘데기 ellos, 제 가르초에 en ellos, 상고 entonces, 사바도 당 긴구르 사바지 레모토 비미나 아니 미지 소수semde 동항라도 y 지 la 다 gente 미지 no 가르 pueden, 성분 레비나 reemplazándolo, pueden 처음에 버터 encontrar un significado aún 소수기 más 아니 importante, 마오베 entonces 디론다 칸토 corremos ese riesgo 가리면 데 칸, 화내 딩게 de quedarnos en un 디지기 cierto 예수 통해 vacío 칸 딩게요 de un sin 대다 significado y no 디게 sabemos en qué 잠게네 dirección ir en el 미지기 futuro. Y ese 튜닝라야디 riesgo, 아니 미 예르카시지기 existe ese riesgo de 대단시 que nos 오인바 encontremos en ese estado. 드럽지기 Si 다 perdemos el 미망지기 significado de la 다가다 vida, 셈도 나자르지 샤데 no es como 제라디 디팅사 저버리기 돌아요 영어리요 como como una 디긴셈데 enfermedad 대바도 이시 mental 다 para 미지드 todos en esta 튜닝기에 era. 이제 Y 제아데 por esta 대체기야 razón, 제가 la fe y la 디긴셈데 convicción, y en 똥을 particular 아주 초에 tener 나로래야 대바도 cierta 이시 creencia 예비나 que hay 그러나 significado en esta vida es 그래도 algo, 카요라요 팬도에 대비지다 아니 si 뉴버에 tenemos 대비지 저거 막 convicción en 그래도 ella, 아직 es algo 추루기 práctico y beneficioso para nosotros, es 대면상 시다 poderoso en 이제 점지 nosotros. 저요 근데 인도산에 대양가 No es 좀 샤네 solamente 디지털 tener la 다다 superstición 튜닝 되어서 참사도 de, 좀 de religión, de tener una religión, no solamente una convicción, superstición, sino es algo que nos proporciona significado. Y esto es suficiente por hoy.